Ni ikundi cia atwarithia a nduthi kuma icigo cia ũmbunge cia Taveta, Wundai, Mwatate na Voi arĩa magomanĩte hamwe kwarĩrĩria thĩna wa ũhagũku wa ũgitĩri ũrĩa ũkoretwo magũmĩire na gũcũngĩrĩria ikuũ cia amwe ao. So far tumepoteza zaidi ya watu 6 ambao wameuliwa katika hali tatanishi na hali sawia, na watu wote 6 wameuliwa hali sawia, ambapo walikuwa wanapigwa mapanga ya kichwa ama kutumia vifaa butu kwa kichwa na kuibua pikipiki zao. Watu 6 kufariki ni watu wengi sana katika taifa letu la Kenya. Ni watu ambao wametegemewa, ni watu ambao wana familia. So wao wavae kile kiatu cha yule mama ambaye amepoteza mtoto wake, kwa yule mtoto ambaye amepoteza baba yake, ya yule kaka ambaye amepoteza ndugu yake. Kwa hiyo si swala dogo, tunataka polisi waweze kuchukua majukumu yao, na ikiwa hawawezi kuchukua majukumu basi wajiuzulu. Makinyitana na ikundi cia kũrũĩra ihoto cia mũingĩ, atwarithia ya nduthi nĩ mamũrĩkĩte abithaa a borithi makiuga nĩ makoretwo makĩgondera wĩra-inĩ wao, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩguo ũracũngĩrĩria ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũcio. Hawa maafisa wa polisi tunaongelea kuhusiana na masuala ya utepetevu. Tunaelewa fika kwamba kumekuwa na malalamishi mingi ya ukiukaji wa haki binadamu kupitia mikono ya afisa wa polisi. Na kikubwa tunachokiona ni hizo transfer. Tunachosema sisi kama mashirika kutetea haki za kibinadamu, hawa watu wanafaa wafutwe kazi na vibali vyao wapokonywe. Tunataka polisi waweze kuchukua majukumu yao, na ikiwa hawawezi kuchukua majukumu basi wajiuzulu. Kama vile mwenzangu amezungumza, kama hawezi kazi waachane na hizi kazi, waende zao, na ikiwa Kindiki haezi kazi aachane na hii kazi. Kurerĩkana ihinda-inĩ rĩa mĩeri 7 nduthi makĩria ma 30 nĩ ciyĩtwo, na harĩ namba ĩyo nduthi 5 tu nĩcio cionekanĩte, amu nyingĩ ciacio ciaiywo iroragio bũrũri tũriga-inĩ wa Tanzania. We are concerned kwa sababu pikipiki zile ambazo zinaibiwa tunaona kwamba nyingi zinaelekea sehemu ya Tanzania, na hiyo barabara iko na roadblocks za kutosha. So we want wale ambao wanafanya hizi kazi za kupeana bodaboda kwa mkopo washirikiane na polisi kuweza kuzitrack, because we know that kampuni ambazo zinapeana mikopo imepeana pikipiki hizo zikiwa na tracking devices. Rĩu atwarithia ya nduthi maugĩte nĩ harĩ bata wa thirikari kũng'ethanĩra na thĩna ũyũ wa ũhagũku wa ũgitĩri nĩguo biacara ya ũkui wa nduthi ndĩkahotome kaunti-inĩ ĩyo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.